Mawlai Sports Club kala pelim no ya ka Shillong Lajong Football Club da Shigo Lanot ha ka jinga kun ka bala long menta ka janmiet ka shitarik unai tung Hamadan MFA Turf Polo Ground Shillong kani ka long ka jinga kun ka bala peteng na ka benta ka jinga le kai ka basa ka bala haban pensange no men ha ka arpoi tarik ujeliu na ka dau jong ka jinglang jong Kamadan Mawlai kala yo ban thep lupa ya ka shigul ha ka kelas step jong ka jinga kun ka bala thep da udon borlang nong kenri ha ka minute ka balai phau jong ka kelas step ka bala long men ha ka arpoi tarik bar kumta ka jinga le kai menta ka sngi ka long bait lai phau minute thik tang ya ka por ka basa jong ka kelamien Spokesman mengenyo live point sih bisa game ketika game ke bahasa teng mengenai sel baslap no mengenai like ini ke bahai like nila lead sigol sigil jong they have nothing to lose in that scene they give us pressure we play safe today happy to get 3 points dan changi kelan bahwa Mawlai kala customer itu kan hope bahkan bisa lupa bahkan masih sebuah cuman biasa dengan tim orang kan mereka itu nah sudah dan positif I hope on the day pun si boleh makan lang perform plan tu dalam hidup kita go ahead and do our best perform on the day ke situation ke match pengingat yes ke level juga nomor enggak round 10 dengan chance buat ini Naka komunikasi juga betul tinggal iba masih bang game ni Mawlai akan itu ini harap kita boleh sisi bagi Mawlai amplify itu mengayo chance Mawlai berulang dari Mawlai itu lawan